kroz program Pokreni nešto svoje imali smo prilike dotaknuti se svih aspekata poslovanja, vođenja tvrtke, kao i pitanja vezana uz kreiranje našeg proizvoda i naše usluge. Tu je naravno novčana nagrada koja je uvijek dobro došla, ali ono što je nas privuklo ovom programu je mentorski dio, dakle prilika da razgovaramo sa stručnjacima iz svih segmenata poslovanja o konkretnim primjerima s kojima se mi susrećemo. I mislim da je važno reći da se to sve odvija u jednom vrlo prijateljskom i afirmativnom tonu i uz puno podrške.